G'erib Senem hikoyasi o'rta asrda ma'lum bir Uyg'ur xonadonligida bo'lib o'tgan voqea. Buningda Hasan Vasirning o'g'li G'erib bilan Shohi Abbosning qizi Senem kichigidan o'sib yetilish va o'qish jarayonida o'zaro mustahkam chin muhabbat o'rnatdi. Hasan Vasir baxtga qarshi vafot bo'lgandan keyin uning o'rniga vazir bo'lgan Shavaz o'g'li Abdulla Shotirg'on xonning qizi Senemni elib berish orqali shohlik taxtini qo'liga kirgizish g'arzi bilan G'arbga bo'xton chaplab Shohi Abbosni o'z vaqtida Hasan Vasir bilan tuzgan tug'ilish oldi turgan farzandlarning o'zaro nikohlanishi to'g'risidagi to'xtamnomani yerda o'tishga kuch ko'rsatdi. Shuning bilan G'arb va uning onasi, singlisi o'rtadan qo'g'lab chiqarilib, yoqi yurtga palindi. Oqko'ngil ustoz Jaloliddin Molla turlik betnamlar bilan zindonga tashlanadi. Og'ijana bu nohaqchiliklardan zardi go'sh bo'lib, har vaqt G'arb bilan Senemning g'amini yeydi. Oradan 3 yil o'tgandan keyin G'arb o'z yurtiga qaytib kelib, Charbog'da Senem bilan uchrashdi. Ham o'zining raqibi Abdulla Shotirni o'joqtirib ustunlikni egallaydi. Oqko'ngil ustoz Jaloliddin Molla haqni so'zlab, Po'latdek paketlar orqali Shohi Abbosni mat qildi. Shohi Abbos oxiri suiqasdchi Shavozni zindonga tashlaydi. G'arib bilan Senem do'st yoralarining yordami bilan murod maqsadiga yetadi.在我的心火里，又燃起了爱情的烈火。
你好啊，朋友。你今天为什么来的这么晚呢？原谅我，因为我父亲抄写诗稿而来迟了。今天你有写了什么诗啊？朋友想起了几句，来，我给你念念。O kılıçta, marifet meydanıda, İçtihat şulkarı tırnağım benim. Görmedim alemde men mundahrefi, gece gündüz yarı ortağım benim. İlmu tehsil, rahiti canım irur, yaşlığım pervaz kılış çağım benim. Kim kim olsa, talip ilim var. O bir hazine pinhan. İlimnin kişigide köp muşakkat, tasıban. Salam lazım. 你好，老师。 İlim deryası çıkkende 跃进知识的长河，就要奋力前进。 o kâmre canlı 只有继续努力，才能穿越秩序的密林。 Bugün ötümüz elem 今天你们要练武功课， hem de muper 现在这个比什么都重要啊！ Esselamu aleyküm 你 Hazretleri. 好，尊敬的老师， Şah alileri fermayış. 国王有旨，召你进宫。 好吧，孩子们，你们继续练吧，要珍惜宝贵的时间。 艾利，今天你的刀法路数不对，是不是有什么心事儿啊？3天了，情况不明，见不到三难，心神不定。那我去找奶妈问个究竟。好，谢谢你。 Şaşka asri yarimi görsem kaşki. Görmeyenme ahvalidin bir söz aşkı.
艾瑞， 사장님. 情况问清楚了，塞内姆的血液被终止了， 这是王后的意思。看起来情况有变，这里面恐怕还有别的什么名堂。我早就说过了，这个世界上已经没有正义。国王变得昏庸愚蠢， 出了什么事儿，老师？这个世界上总有一些人要靠造谣污蔑、坑蒙拐骗过日子。所有的坏事儿都出自夏娃子之手。他在国王面前诬告我，说我教你们在花园里谈情说爱。老师，你努力了一生，教会国家以治国的本领，教出了多少大臣？嗨，老了，已经没有多大精力了。不，面对这股逆流，我们还要继续斗争。不管前面再有千难万险，我们要永远斗争到底。
一直在盼望着你的来到。我也在寻找借口来和你相会呢。以后我们见面就很困难了。父王停止了我的学业，把我禁锢在宫中。今天我是借着给老师送礼物的机会，才能进园来见你。这里面恐怕有什么名堂。借着这个机会，今天你进园来，明天呢？后天呢？我们怎么能受得了？他们是想把我们拆散。不，想把我们拆散的人，只能是白日做梦。是啊，坚贞的爱情是任何高山都阻挡不住的。缠绵的情丝是任何利剑也斩不断的。艾利普，你等着，看看拿金杯饮酒的是你还是我？我早晚要喝你的血。你千万别这么做。我对他……原来是这样啊，小姐。这些姑娘们是怎么了？这个也爱艾利普，那个也爱艾利普。我是想通过现在，原来你是醉翁之意不在酒啊！你也是一个了不起的姑娘嘛，
可以和神人一起嫁给我。像我这样的英雄，娶4个老婆也不算多。我要把你的话都告诉神人，让你得不到好下场。不，我这是开玩笑。好一个神人，一个公主竟然想嫁给一个孤儿。不要说是孤儿，我听了心里不好受。我要想办法使他们分开。我也要想办法。你马上去报告王后，让她今天晚上就写信给国王。那，你千万不能动一下埃利普啊，哪怕这是为了我。好吧。艾利，为了我，你要多加小心啊！尊敬的公主，你好。国王下来了命令。国王的命令和我有什么关系呢？不，皇命就是天命，任何人都得执行。信不信？把艾利绑起来。你把命令拿出来，我看看吧。阿布拉夏特尔，害人的强盗。不，我一定要把你绑起来。等一等。来，你把这些钱拿去分给你的士兵。你回去吧，父王那里由我去禀命。好，执行你的命令。尊敬的老师，孩子们的事儿该怎么办呢？你得赶快想个办法。婚约难道不顶事儿了吗？现在有生命的人都不讲信用了，没有生命的婚约
还能定什么呢？签订婚约的时候，宰相丞相还在世，他在宫中有很高的威信。现在过了18年了，宰相也已经去世。尊敬的奶妈，王后叫你赶快带着公主回宫去。尊敬的国王陛下，宫女退下。国王陛下，王后有幸曾来。尊敬的国王陛下，王后有书信呈来。
念吧。Avluyum tacı taktım keremlik şahim. Göz yaşımda siyah, kirpikimde kalem kılıp namı yazdım. Aga ve dana bulun ki, senem bilen gelip, mektep bir da, neydin aydın bir. Şah şanige, hılaf işlerini kılganmış. Netçe ettim, arzı kıldım, kulak salgaysız. Şu dakikada işten aldığını algaysız. Malikem'nin sözleri hakikat şahim. Ari, aklani meslahat. Kızımız Senem'den baktığı yol açgaysız. Bir hayal gelipni şu an cezalıgaysız. Amdı sükut kılıp duruşka yoktur kararım. Tavazu bilen Malike ayı. Gelipten bu kılmışız oldu. 王后说的太对了， Şahimiz üçü. Elif 现在越来越放肆。是啊， Bir zamanlarda Hasan Vezir bilen 想当初 kışlar 我和 ahdına 爱三宰相曾经订有婚约， barlıq sıbahlar 这是 haberdar. 人人皆知的事情。 Endi nima qilmoq? 现在 Her tarafdan kelyapti elchi. 各国的使者前来求亲， Bu başının istisi 正叫我左右为难呐、 Hasan Vezir'in vafati ahdının 尊敬的国王， şahın gadayının hayatı 自古以来，公主都是要嫁给王子的。 Almisaktın tahtı. 是啊， Şah kızını kadayını verir. 哪里见过公主嫁给乞丐的事情呢？ Kelimi sezgen. 我有一句话要说， Caz. 你说吧。遵守婚约是全体人民引以为荣的事情。 俗话说，出贤之剑不能回，猛虎不吃回头食。再说 ，Elif 对于宫廷也是个有用之才啊。 Oğlunun ahdını avru digini. Bu bir aptana. 这个毛拉，再说这么有用之才，我看正是他在叫着 Elif 和 Sanem 谈情说爱，正是他搅乱了 Sanem 的心啊。不，你说的不对，不正是国王和爱三丞相订的婚约吗？不正是国王让 Elif 和 Sanem 在宫中同时长大的吗？不，爱情本身就是一个传说。爱三活着的时候，没有留下任何遗嘱。是啊，任何条约的签订与废止，都是国王的事情。难道不正是国王让艾利普在宫中长大的吗？你这话是攻击国王啊！不，两个宰相，你们不曾经是婚约的见证人吗？ Sizde 尊敬的国王陛下，艾利普在宫廷越来越不像话。对于艾利普若不惩处，宫廷就不得安宁。那些造谣的人和坏心肠的人，他们是不会让世界安宁的。我在花园抓住了艾利普和加拉尔丁的朋友，那是一个山中的强盗， karakçı. 山中的强盗应该对加拉尔丁判处死刑。说真话的人总是要先死的，因为我知道艾三宰相是怎么死的，所以你们总想害死我，但是你们杀不灭所有的知情人，
Juda kıldım şoğlu kalısın denildi. Bunun oğlu hep geçip tutulanmadı. Bana bunun karakçığı yazgan bakakçısı. 我在花园抓住了山上强盗派的探子，这是他们联络用的书信，想看？要造反。前去。国王陛下，加劳尔丁交给了埃利普一把短剑，叫他要血染宫廷，污蔑，把加劳尔丁押进监狱，把埃利普全家流放戈壁。感谢你，国王。为了2个无罪的孩子，我情愿坐牢。可是夏娃子父子，你们想要篡夺王位，这个阴谋是绝对不能得逞的。自称公正的国王，让我们到胡大面前再见个高低吧。百姓们都听着，艾塞宰相的儿子埃利普，因为犯了王规，今日起放入戈壁。他的母亲和妹妹也要一起流放。所有百姓都要从中引以为戒，遵守王命。快走！
快走！等一等。三等将，不要过于悲伤。这一点东西，你们带上路上用吧，带上吧。快走！
gamcan galerida Allah ey hadi perişan haydi seni derdi gamcan galerida Allah ey hadi perişan haydi seni Hamdi men kezgen yer O Kerbela'nın deşteri yer Hamdi men kezgen yer O Kerbela'nın deşteri yer Sevmesiz indeydi göz Allah yer Hadi perişan haydi seni Sen gelik bu cihanda Allah ey Hadi perişan haydi seni Esselamu aleyküm baba. 你好，老人家。 Esselam. Amin. Allah. Oğlum. 孩子，我祝你一路平安。有，路，我们那里有。我的前面没有路。我是一个失恋的人。你自称失恋，心中一定是燃烧着爱情的烈火。来吧，我来给你算个卦，好吧？你为我算个卦吧，也许能治好我的生病。对于算卦，你不要不信，也不要全信。你看，你的卦象中是燃烧着爱情的烈火。你离开了你的情人，你的情人正在苦难中受着熬煎。老波，你再给我说一说吧。 Kur'an'da azim yol adaştım, beni gayri yolda saldım. Leyli derdi haddini aştı, Mecnun gibi çirge saldım. Bir yardım adaşkan yarmen, Gah otta ben, gah suda men. Bir yalğız kuşkan turnamen, Mürgidare gülge saldım. Gripteydi şul adimni, Kimge aytaymen dadimni.
Allah versin muradımni Beni yar vesile sabbin Sefer kılsa, menzil daim yürüsün. Cefa tartmayı bırak diyekleri olsun. Aşık olsa, menzil Allah'ı bakın. Menzil bunu izlerse bir dava. Birazdan tarzım olay. Boğa hikmetlik sözlerimizdir. 老婆， Kömrün aslında 你的话 ümit yok. 照亮了我的心， Kömrümdün hem kumaları yok al. 驱散了我心中的迷雾。 Belki sağ sana şu 孩子，你不要丧失信心， Sazım 要永远记住你老师的教导。 sazımın her 老师， sözü kömrümün 老师的每一句教导，都永远记在我的心中。 Aklım ayrılmaz hep 他叫我不要离开祖国，不要离开人民。可是，我那亲爱的老师， şu kadından 他在哪儿呢？ hayat varsa 你的老师还活着。你看，你前面站的不是伊利亚斯吗？ İlyas 朋友， Yerim. Şıl doldu. Sen Elif, de direkt. 我们找了你3年， sen kandaki kaldın. 你是从天上飞下来的吗？ Teslim ula. Beni tutmazla. 死乡亲们把我救出了狱， Sazım 那我的老师呢？ Sen hala. 你们必流放。老师抓进牢房，在监狱里，他整整度过了3年。后来，乡亲们把他救了出来。哎，大家都欢迎你回乡去。我的祖国，我的故乡，你在哪儿啊？3年了，3年4年轻人忧郁成病，夏特尔、彼得塞奈姆和他成亲。我们找了你3年，你是从天上飞下来的吗？死乡亲们把我救出了狱。那我的老师呢？你们必流放。老师抓进牢房，在监狱里，他整整度过了3年。后来，乡亲们把他救了出来。哎，大家都欢迎你回乡去。我的祖国，我的故乡，你在哪儿啊？3年了，3年4年轻人忧郁成病，夏特尔、彼得塞奈姆和他成亲。哎，你快和我们一起去救塞奈姆出苦海吧，亲爱的朋友。走，进屋去。剩下的话，我们慢慢再谈。请吧。
妈妈，你不要过分的悲伤。孩子，我们被流放了3年，在这戈壁荒滩上吃的苦还少吗？你不去不行吗？那些豺狼怕是要再次加罪于你的。妈妈，你别担心，有乡亲们的支援，我有信心报仇雪恨。妈妈，昨天晚上伊利亚斯不是都跟你说过吗？你不是同意我们上路了吗？妈妈，我们都准备好了，你为我们的上路而祝福吧。孩子，这一把短剑是你父亲的遗物，你把它带上，路上可以防身。伊利亚斯。